Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. So we use wa. Esiesi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obe mwa. Je na ko try she. Thank you, Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. TV so producer samudwa ya bobano yede ebe so mokasia bokwansu wey kasia bote watch me live on YouTube, Facebook and Instagram. So any day you can watch me, subscribe and like it. Now share Emma when you be all baby into me and show more refi. So what do I drink so ever for comment section no a day am my so able to me I can kind of come a day am my war a day I'm just so da chehima ajoa nati afeyamora and someone emu. Enjebia ena yenyane nte yesa Móuírns actor Komfo Colege na yere akwa woso a wentimi amefie biom na bofra no nso entimi amefie mu achese sasemi eyara wosampa achese boga na fo nyina aposa na enane ja yebusuafo etu osi ho se womo ekope eye Komfo Colege na yere ne kwabre na abrame no kase die eye Móuírns ni twafo dodo na na akopie mu ewo epmo wode wani onyam ekota wo munua no etise be betimi aboa na na yetimi ape Komfo Colege na yire ne kwabre kra na yekopie mu ewo na yenhwe de ekoso ewo Komfo Colege na yire ne eyie na ase yenko na yenkohwe de ekoso wo ho ejidie mu no se wodo afolo nyame ehunu mu ejeye ti ene die kwaso obrase kwaso e bebo mpaye ne ta bibia so bo ade resta to enu odu amono ada woro mafa kwai iyo twantwan koma wadama bedo wasi buru nananom abusia yesremo mo amogina akire no ye nyina ye bai na obeba na ojantenten wasa de no chese enye yesremo mo nyina obi ametanase na afei jumedie no yenhyase 2 ani diem yamfani diem nyame yenso nya na mo so bla ye bo empaye itsumoya ye bo empaye okuntomni do dua kwa hwe nyankopon twedi empaye atoko asere katachie bema ohintaboa wotoboa ni mu woda se chebutu akodo ye wo pe na wo ye papa woni die tia yesi mu ha ya be kata yini abaye chi kwakwa the judgment ye nya hye unsa adomo a ifri nkonkoso papa cham ye ma woni abra sudwiem won abeke sa ha nya bo woni ho asudwiem ma kroje ntiase odo anya dwuma we mfimfi o ma ye mfo asitani papa ye do ase atonti amen 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 Ramase bamche obi antanse modaroma ye mamu nyina akwaba empeni se aboa kraman enomsa na so liwla hodonti enodinachi kwabeso Ghana ntwa braso nyina babeduru ha ye mamu nyina mo ne yo mamu nyina akwaba sabe ye nhyehyeye no eni ye ne se ya batata yemi aba eho na oye dwuma na yetne ba park so ha na yetna bisi ha akra emo no opeso hwe na nimu dia ho na ye che si kasa celebrate ye wie dada
uni mama mre so a ensa ma ne ye de ba esremo wo nya kwan anhwe ne ma ne hawo ni mfoni ni bi wo ha abachechire e di hia se ni abachechire nua na wure ene abusen na di esremo de ne beba na ya be ye ewu soma be jam no ni wie bibia na be ya peta no ni akope ne kwabre ye pa ni ababa tanse wa ya na pe yo china no so odo tanse no so demaji ne kwalie no ye demaji no bia na be san atumani ma ya ne beto aso a de mama nya ye ya de masi okoli jo na ye ko justice you must say be ma sunsun de na chia wa ba be kensa ono ni oba monyampo ko so na odo ye mana kwa ba enya do be ma ba mosa Aye prophet we able to for no just papa woni na hima woni na mjomo amochia ne emen monyampo na papa be guru papa ko meka jo na me akwo monyampo kese pa wo ya na ya koso ye ka wo yesremo o na hanyina bo futuro ene nuafo ne besi ne fo ne do mo peto wo se on be wata ha se be ye futuro ne ma no nua ba Sandra o de djibagi esi ne mati so no o ne mpabo ase pesi ku ha yesremo ya maso enya fesa so pro mi no meni ha ne o ma ye meti nisuo ha na na we ho amegyina mo ne so o famra na poli on fire e bia no de guyi yẹnu ọbẹ ma kolege je aduana ni aduana atwa brada ponje na ọbẹ nsuo na na me pa cho ye ba yi ye ni ye bra pi na ebo ne chidom yes mo se atitiru bi ba ayefu bi ba mo be yi asutire ye fa to framem yesremo e pa cho na enya fe yo aye asapo adonten hema kolege ne ma me na hema na echi aba no wa betena se ona atan kolege nchen pe no na hema pepe se ye hwe ni fa so a aye asapo adonten hema ati ho aye kale kuma se no na Bridget je se wo muti ni suo wa ye ma mo shade aye tero ba papa ye papa Jackson Kebantu wa darati sini free santo peso pepe ne ya me amani bi pa ye ma mo nyina mo ne ase tero ba ma na just we did that yo gawu katete opa gawu katete o ha mo fe enkantete andata ni we nyina no na odimo tintimba pa wa sini keni kese o mo nyina kolege wo to ti o mo na plan enra no bi tuku na mo so ka graba eye asafo adonte ma ne nana ene kolege ne nana prakope nana ye ma o mo ne yo eye be ma kwabra se ni mo a eye kunani ni mo a mentia no madawro ma ye nyina ye ni mama mrantie uduru ho a ne ho no wetweja na aye kama entia ne nsem ne mom edakura kwabra ne nti na aba ne nti ye nchiampo de odi uduru ba bia beduru bia uduru ha na wetwa bode na na akọ ba bi eja sanfo bi ankofa sema me jan bronyadu madama ya damase honorable Mike Afrane titibire musini pa na wa papa ka bibi kakra fa yo na fa yemfa nyom anyi jado fo oh say na ewo arehom ebema enua no shede nyese na ye hwe no nyese na ka ye hwe no kwa so no enya ba ti eye shede na edima enua kolegi se wo shede enough of cry enough of you're too young for that. Too young. But the America only point to be any emotional. As I say, Penise ewu Claudia and Qua Entimi Enchi. Yes, you know. Honorable. Yeah. Madama, sister, yes, one at you. As was sent no clue. And I'm it is on the way. Etinia, shedding pa shedding. Yami ankasa enchiche ure shedding pa shedding. It adofo nyina ase. Yeah. Say ma betaye chi. Ma ya tie obodo to obebo dum. Okure. Ma ya fe. Edom no sugo so ba. Edom no so ba. Ai. Enye se meka ye kai na ye hwe se nyina no. Ebenyine ya yankokra ya yankokra ye ne yire nom. Ya yire nom enya ye yankokra.
na ye call near pa na what I say near ya ready didi aduane eso I'm on sa so I'm on sa arehos ayarehos etino colleague etawachi that's Hebrew bema bas that's Hebrew baby ene ne koba ti nana we abone busa amabi for ho ye nama no the man yakọ ebisi the man akọ abanso na koli ye ma abrante no ba enyom ba ko to wase ma ye na ye ho Sidi for come ni na wo ha Komfo kasi e pa ni na that bit na etino me ma go akọ e mo so we answer so for ha obi o de tumi ya on fante na Komfo wa be me wa be na jawe abi yeah o tumi ya on fante me de me nya ma de me pass bia ya da se abi no wo ko sunsun te ka se jawe mo chi a po o so mo jina eto ho o mo ni di se ni ko papa wo na ha no so what no so what o ni di na 1 week the free man go see next week o tell o timi because asami die arahu ye papa arahu we dia Komfo Colege nyankopon ensha wode enye easy sa enye easy kra se uware ye ncheye na wo jira fa yefun okwa awoso aba wa mmebiem abofra wode no obejiji wani nso ammefie biem asami die arahu we ye be ma kra besu arahu na said ye wo show video no utimi hu se eye Móuírns sini twafo dodo na akopie mu ewo ho atese wo mode wo mani onyam etai wo munua bema no echi esanse we die enya ade a eye easy we utimi fa ne trasa na wo ba kokra free mu kra hwe ne ya na mienu wo dofo na wo ba wade nyina aba we die eya ya mebusuafo nyina yakọ Komfo Colege nyankopon ensha wode no nchecheure esanse wedie enya de a edafom kra yesre se asemi maybe ntu obia esanse enya de edafom eya ebusua ha na brama kwan ema yede kase bono ebesi yebekoso ade yeni edi echire de yebekwa kopie mu bia no Ghana TV yede ebeba besomo ebusua ndi amejeso eyeda chehema ajwa nati asera kese encomaglate and glow skin Kinaata herbal and Janelle organic foods dedi ho encoma production cream makram medi dwumadie bi eba wakwen na sa dwumadie ne mato ne din se aware ene asofo ensense marriage and pastors issues de entia onyankopon di dwumadie wei atomakoma so seven family Ghana man ene se marriage is an institution ordained by God onyame ene hyehyɛ aware nanso eya kwakoye se ene aware ho nsensem ne de ekokoso ne de esisi no obi se de aware tie kwa minim sakra ankama nware sa nsensem we nyina ne asofo so nsensem obi so se de sofo bi ayenti asore kura minko bio wei eno nyankopon akoa onyame de se adwumadie wei atomakoma so seven fambre yetiefo ne yahwefo ne Ghana man na adwumadie wei enyame nko a me ne wo manimu de renowned men of God ena me ne omo ba betena se edi se adwumadie wei Enuti me pese woji egwa na wotena se na wohwe me ne me panelist every Friday 5 p.m. and then on Sundays after church and also 5 p.m. ya di dwumadie wei ebeba wakwen ebra wo be abaji egwa atena se etie yen ahwe yen your life will never be the same na ebesi woni ofie nyina ye. God bless you. Bye bye. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltro, Jingo Bilaba. Sawa di Nuya Maboswina, and Munia dia Setina 230 album. We are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda. Tina 230 Heba, a young conqueror. Power to the people, Mitchell 230. So I what feeling? How down my back? Kinaata 230 Heba. Yeah!
Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edro we. Oba wafa yefunu, ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie du watching.